Aba Moto Club bebembirwe president wabo Businje Lilian bakwatireho Kakoba Health Center ya Kashatu omurembo rwambara barukubaha tensi ezirahwera bakazubenda okwegamo mushana n'enjura ebire nibaganzya okutebekanisa ahitente zirayombekwe kwatandikire kandi kwija kumaraho miliyoni 5 omusente za Uganda. Izoba twatunga umucamuhango abambara Moto Club batuha okutombekeraho shed yaba maternity tenteji yizo mbwiro burugo habukuba tutwire tukine nkekizibu abashara bitu batinaho bakurindira kuhika kutunga obuhereza umushana gubaterera heru injura yagwa ibatera ibateganisa mbwenu kibeki gikizibu cyamani orukurra Kakoba Health Center ya Kashatu na tukunda Priska Masazi asimira buhezo obu kana jangwirwa reri nirikitunga abantu bingi wagerageranisa n'obuherezo bine kandi Kakoba ukirwaro abachara bari kushebereza n'abantu bingi mu izoba abantu batwine abachara 50 buri izoba bari kuja kushebeza enda hati bayemba tunga ikizibu cyo gutabona aho kutegereza ubuherezo abachara batuye bine challenge mpango yo kubora aho kurindira abantu bakoreraho ngashe kiturikweta waiting shed so izo twagira umugisha gw'amani abambara Moto Club sponsoring irwa reri kujombekera waiting shed ngashomu omwanya w'abachara bari kubasa kurindiramo bana bawukora. Kakoba Health Center ya Kashatu ne yakira bakazi bari kurenga 500 buri kwezi abari kutunga obuhereza bwenda nahabwe cyo buhezo bahirwe haruhamatsiko ngo wija kubahwera wasalawo nti tuje Kakoba Health Center kubanga eno ye center je twatandika nayo ngambara Moto Club etondeddwawo era ne tusalawo tuje mu community tubaddize nabo basobola okuganyulwamu nga bwe babadde batuweereza. Ozwekire meya wambara South John Sechanzi ayanjwire entebekanisa aha kwangusya n'okutungurirwa reri twaniriza project gyotuwadde miliyoni 5 sintono kubudde buno era ngenda kuripotinga nti ebintu bituuse bulungi. Gasha kwa Ali Waswa.